try tanda tahi ngala yo si sai police pun isi aku bedi bat ke reading license jong ke security agency kepada yang kia ko NIT sora ya ke ba ya ke kam ke NIT kala ai kedai hawi ke company ke ba ten shortcut ke bagi ongkan nes bala sutu bagani ke nes kala operate ke security yang kia ko ke NIT Henry hadin ba don katukan ni tiba lalek ban wa cik tips pangani delalap ba reading license kedai ke ba long particular tang hakawika hakiwika office dengan syikwa ban yo jing shan na kalian ke isi ke status tu kanila ni ke jitu halo bedai ba kanika security agency so syongkor aku believe yang ya member yellow ibla bu itu jingkeli ha ba gedai ba kanika North Eastern Security Service kumi kot nengkot kenes ka office ke jongi ha u arway kerik private ko arajar atusan nila ai the trading license ha bedai ba security kam bejong ka hangtai ha po Lightcore, hak bedai bat ka GNV atau KNV hantai po Lightcore. Di hadin bangila yo I gumtu pade lingba jingmani kendu jongki seng babun bat ka jingi ujor ha babun ngilap bakadon ka jingle top hak bedai bat kani ka company kani ka NES. Di da iju trade license iba ka operate hantai ha po Lightcore kalek ban tap hantai ha po net ha po sora. Hadin bangila alap ikatu na kalian jong ka office ni hamshong klikti nila shim ya ka action ba ka action kalong ba away kadai ba nila tho syakadet ba uni company ula pendon kam da kisenjam ki babaklah ban yo ya kata ka tender dan ni kata ka kam pe ha net ba nila ha cancel ba ko macam tip lang ya ha ka house bro away uni unas ula kam ula yo ila di ha net ndai ukampat wan ban pa ya trade license nang ni na po district council jadi helor kata ka ngrim nila yo ban tho syakadet ba lada uwan pan ru lada uyo ka kampo net ru jai ko ula pendon kam ni gini senjam ki babaklah ni na kalian ke jongi nilai rai bangin blacklist no yu minum aisyu de ha ka ju ko por mas semlap hi gitu ki jing ki ba ki kedum kin ram na kalian ke jongaru ngala batha ya ki officers ki jongi bakin cancel no ya ka trade license ke jongu ko pada napot kor ru namar ba kani kadai ka kubor ka basya ya baro ibale ya ka tam ni nani ki business ni ba wat la ka district council ka ailat namar ba kumba pila batai kumba ngala batai na ka pos ko kini ki batep lemba ki jam bat ki online ki yo namar ba ki local su jongi kimla ban tep haka online dan ni haka jam portal ke jongki de helor kata kanong rim ba kini ki security concern kini ki security firm ki wan ki yo ban rum kri ang ni apa ka jongi di kani ka pensyai kadang penkesan susu ya ka ka pangiju ong na ka posya ka por bala da don shisha ki try muluk ki ba nang ban tap limba ki online ba ki jam portal the first preference kan ayaki andai jingle jong uni unes kala pan I da ka basyai ba wan ban shim kabulani ban pendon kam bakla ya ka trade license ka bangi ai po la por da ka ba u kwa favor hantai ko net ina kalian jongi na district council ba kalian ke jongaru ko museum ngila shim dak senjam ko bating ha ka bidai ba ngila blacklist yu ngila cancel ya ka license ke jongu ko buyo ko lakor ba ngila batha ru ikanet bangimnum entertain syu yo uni brio dara uyo makanai ka tender ko net ru bongdawan nomor ngila blacklist yu ka publishibun na ba syong konor ya CM ibala ai kan gitu ba ko sai so ban ai ku blai kerpang ya lo ke jing sim kia ke joki ya bidai ba ka ni ka company dengan try tanda tahi ayo si sai police pun